Ngithanda ukuthi ke ngubingelele ngiphinde ke futhi ngikwamukele khona la ku Big Space sengiphinde ngabuya ke futhi nezindaba ke nje ezithinta ezediski hlala nami ngikuzele nazo. Namhlanje ngiphatheleke indaba ezahlukahlukene, indaba ke nje isematheni kodwa ngizoqala ke nje ngodaba olutrendayo, udaba ke lapha oluthinta kumlandeli omkhulu wayo ke Kaizer Chiefs yena ke uMan B. So ke kule weekend siphuma kuyona kuke kwavela ke la indaba ke ithuseka abantu abaningi eyithinta yena kuMan B. Kwavela ukuthi ke uMan B uboshelwe ukudubula ke lapha umfana ona 16 years ngokweminyaka. Bathi ke mabelandisa baveza ukuthi ke yonke ke lento yenzeke lapha ku Gompo City eEastern Cape. Bathi ke uMan B wadubula ke lo mfana ngenxa ukuthi ke wayekhaka amagwava benabangani bakhe. So labafana bebekhaka amagwava ehlahle emzini wakhe yena kuMan B, and bathi ke ubeke sephuma ngaphandle wababuza ukuthi ke benzani la egcekeni lakhe, and babeke sibebaleka, and lo u1 ubeke sewaphansi and yena kuMan B ubeke semdubula. Kuthiwa kuse ICU ulwela ke impilo yakhe, and yena kuMan B usavalelwe njengamanje, and uke wavela ke lapha enkantolo ngawo kumsombuluko, and isicelo sakhe ke sebail bahlehlisele uLwesihlanu. So injalo ke mbukeli udaba ke lolu oluthinta kumlandeli omkhulu wayo ke Kaizer Chiefs yena kuMan B kumshubele njengamanje kusaboshiwe uboshelwe yona ke iattempted murder. Sazi ukuthi kuzogcina kwenzakaleni kodwa kuyazi ke mina mbukeli ngizobuya ke nama updates makukhona okwenzakalayo. Uyabuyela ke yena enkantolo ngawo kuLwesihlanu. Ngidluleke mbukeli ngilapha kwindaba ke thinta eMamelodi Sundowns. Kunendaba ke lambukeli ivezwe ijournalist yaka SABC Sports yena ke uvelile Munyandu. So yena kuvelile Munyandu uveza ukuthi ke eMamelodi Sundowns igcine ngakhonanga ukuthi ke ihambe iyele eMorocco ngenxa ukuthi ke basalinde ilanding permit, and babeke sebeveza ukuthi ke namhlanje njengoba ke kuLwesithathu yona ke iMamelodi Sundowns still ayikahambi ukuya ke le eMorocco basalinde yona ilanding permit. So njengoba ke izinto ke zidelay kanje lokho kuzoba affecta kakhulu, ngebe khona ukuthi ke beprepareishe kahle for yona ke final yayo ke CAF Champions League. Abantu ke lapha ku social media bakhala bathi ke vele iMorocco inakho ukwenza lezi zinto, especially makudlalwa ke lemidlalo ebalulekile. Bathi ke ama mind games la dlalwa yona ke iMorocco. So zinjalo ke mbukeli yizo ke lezi indaba ade ngiphathele zona, indaba ke ithinta ezedisk yakhona la eMzansi, indaba ke nje isematheni. Ngizophinda ke futhi ngibuye nezinye ake ngithi ke nje danke ngiyazi ongela.